Ovo je svijet u kome ništa nije isto. Ljudi koje poznaješ, porodica, prijatelji, ništa. Prijateljstvo je ključ opstanka. Gdje smo mi? Nemam pojma, već danima smo izgubljeni. Kako god, bar smo ovdje sigurni od one stvari. Pogledaj, tamo neko leži. Idi i proveri je, pokrivam te. Da, lako je tebi to reći. Bez brige, mrtva je. Uništit ću vas! A smrt je sada svakodnevni događaj. Beži od mene, ostavi me na miru! Uskoro u bioskopima. Ili naručite kod Adnana za samo 99 centi.